الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه ميدو علي الوالم قصفا وحادثة الله سبحانه وتعالى سورة الأعراف ستيك فاستولس تيمنا آيتم فشكينغوس ستيك فاستولس هوانا آياتا دميدوغا آيته وكلامه بيان كل دفاع حادثة می حادثة كي الله سبحانه وتعالى بقرة سورة قوس مواهك می حادثة قواهك ننجر نوافوا حادثة هم إفدان بنو إسرائيل کے میہوں එමිහුන්ගේ නුකියමන්තෙරි කමා එමිහුන්ගේ ගොඩ්ඩුණු කුර්මා මිකංකංගේ කලාංගේ බයන් කොද්දෙමු ගොතුන් ඒ කලාංගේ මි හාදිසාවස් ගෙන්නවාෆේ ආදෙමි හාදිසා මෂූර් වනි අද අස්හාබු සබ්තුගේ නමුගා මානේ කි හොනිහිරු දුවහුගේ එක්වරි නොත හොනිහිරු දුවහුගේ මිහුන්ගේ ගොතුගා අල්ගොන මෙන්න ඉංගින්දා කමකි යහූදි ඉබෑමිහුගේ ගාතුගා මෑ මතිවරි දුවහෙන් හොනිහිරු දුවහකි මියදංගල කොන බදාද කමුගා වී නමොයිස් යහූදීන්ගේ තෙලේගා හොනිහිරු දුවහකි යයි එමිහුන් හුරිහා කමෙන් හුට්ටාල් මෆහුගා හුරිහා මසක්කෙත්තකෙන් හුට්ටාල් මෆහුගා ආරාම පුරා දුවහගේ ගොතුගේ එමිහුන් ෆාහ පුරා දුවහි තෆ්සීර් ඉල්මරි බයන් කරවා ෆනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා यहूदी नव्वेस हुकुर दुवस फुरतम खास को देविए एमियो नमी फुरतम खास को देवनि हुकुर दुवस सलगोन में के भी उम्मत होगा हफ्ता के तेरे हुकुर दुवस खास सवगेम वागोता एहन नमो सेबामी के कमा देखो हदा एबामी मूसा के फाना दन्ने भी कम का आसफवे अल्लाह सुब्हानहु व तआला होनिहिर दुआ होगा एव्वे सच्चे के कलांग खल्क नुकुरब वे एमाने के दुहा की आराम पुरा दुहे गोतुगा यहूदी एबामी होंगे अकीदा के एबामी कबूल कोरा गोतुगा अजल में किरत कुरान का आसफवा गोतुगा बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी कायनात खलूक करे भी हदवा होगे तेरेगा एम हदवा होगे तेरेगा खलूक कोरा वाफन एकमको मिया खिलाफ मिया कीगा यहूदी कबूल कुरान हव्वन दुआ होगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला आराम करे भी कमगा ए होनिहिर दुवस कमगा एमुंग अकीदा एमुंग कबूल करूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला दो होगा आराम करे भी कम एहम भी मिमी हूँ वस मिमी हूँ बनु इस्राइल के मी हूँ यहूदी एमी हूँ में मूसा के फाना मी दन्नवनी हेमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला होनिहिर दो एव्वे सच्चिंग खदुको नुकोरबो एहम एदो हकी आई आराम करूँ के दो है कि आई एहम मा तिमम में न एदो से खास दो है गोतु का तिमम में न खास को देवाश कोमे कस अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमी होंगे एदोनु गोता एदो सही एमी होंगे अलकमं खास दो है कि गोत एमी होंगे मसक्कत हुट्टाला केम बुई मट्टका कोरा मसक्कत हुट्टाला हमें कन अलकमं खास दो है कि गोतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमी होंगे इख्तियार को देवे एमी होंगे एदोनु फदा अदियदान देम बस मियदु अलवर में यहूदी न बदालिकम मियदुले यहूदी न बदालिकम गवीनमस होनीर दुहा की एमी होंगे हुरिहा मसक्कत को हुस्वे हमें कने हुस आराम कोरा दो है कि गोतु के एमी हो फाह कोरा दो है कोमे कस मिगोतु के मतीगा यहूदी नोता बनु इस्राइल के मी हूं एमी हूं उड़े मुंगई मिगोतु एबे एमी हूं उड़े मु आयरोगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान को देवा फनी बनु इस्राइल के मी हूं एक हिसाब तक बेहमुंगोस बनु इस्राइल के तेरे बया को वजन वेर मिवी खंडा कैरी हिसाबिक खंडा कैरी हिसाबिक वजन वेर भी बाई गवाहक अलगुण में गोता एबामी होंगे गिना कंकम में एमी हो भरोसा वेफनी खंडा खडो मस हिफुमा एमस हिफागिंग गेनेस एमी होंगे तेरेगा कैबोय उलमा विकुमा मिफद कमिकम कम कीमी होंगे तेरेगा ओइ आज एक कम में बैम होंगे तेरेगा हैं बनु इस्राइल के मी बैमी हो एमी होंगे मसक्कत की आई खंडन नोको में मसवरी कम करो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिबामी हो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अमर फ्रतक कीमन तेलिवनी किहा वरकत्तो इम्तिहान करे होंगे वगुतु आ हिंदुगा
Allah subhanahu wa ta'ala mibamihon eduha meduke bam imtihan kurabun honihir duwas eduha ki ebamihon aram kura Allah alukan kura dohe gotuga khas kori fwa dohe enam seduho ge ebamihon Allah kiyaman teriwani kiha warakatto imtihan kurabun Allah subhanahu wa ta'ala ekalange alutakun imtihan kurwa mifada goigotu ekalange kiyaman teriwani kiha warakatto mi duniyawi hayataki mi imtihan goch hem migotiga ekalange ebbe ki mistakun tafat goggotagi imtihan koraboga balimadukan kuri mati korabage mudawarika fasawarika sharafa izzat debbage migotun Allah subhanahu wa ta'ala migowmuge mihum banu israil ge mihum ekalange imtihan korebe migonyikam isnawadava mibamihu honihir duwas fiyawahi muriha duwahegga mijeheni kandan nukume undagulu masifa mijeheni එන්නමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හොනිහිර දුවහුගා එබෑමිහුන් මස්සිෆු මනාවෙ ෆවා දුවහුගා එබෑමිහුන්ගේ රෂුගේ ෆලු තෙරියක් දාන්දේ මස්ත වදිගෙන් අන්නනේ ඒකතෙන් කදාංගේ දෙබ්බෙල් මෙදුර කොරගේ එහම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබෑමිහුන්ගේ හුරිහා දුවහක තියබෑ මස්සිෆාෂේ හොනිහිර දුවස් ෆියවා ඒ එමිහුන් ખાસ කුරි දුවස් අලකම එහම එබෑමිහුන් කියමන් තෙරිවනි කිහා වරකත්තු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා imtihan korebebi he mehen huriha do hegga mas dibeni wara mudagulu kadan nukume wara gina wagutu heda kogge mudagulu ehna moes honihir duwahuga ebami ho badabada tibba masta miyannani erashuge falutere wadige kariya miyannani ekam honihir doswim hife kashenne komme kas miyami hunge ibamna wara mudagu kamakavvi ekama ketteri undagu kamakabe honihiru de honihiru hingaj detin honihire hingaj mibami waru ketkuge mibami hon tibi ennamas mibami ge hittaka mi ketkure waru kamekkam ga nui kommes kahala makare mibami ge aam usuluge mati yahudinge aam usuluge banu israil ge mihunge gina mihunge aam usuluge mati emihun kommes makare kommes hilaten emihun hadam fesh එමියුන්ගේ තෙරෙන් බයකු ගුණම් ෆෙෂි එහෙම තිමම්මෙන් ඔලේෂ හුකුරු දුවහුගා දා ජහාෆ් බහට්ටානි එබ්බයකු කොරාකම් හුකුරු දුවහුගා හොනිහිර දුවහ වමුගේ කුරීගා දා ජහාෆ් බහට්ටානි මස්තබ් වනීමා එහිසාම් බන්දුවා ගොත දෙ මස්තබ් මිනගනි හොනිහිර දුව බහට්ටාප ආයිත දුවහු hemi makar mihir ehma anihimra honihir dugo masnu hifa enot e man e hilen emihum hadam fesh anibbe ko korakam ke honihir dugo masta wanima masta bandu kollai e gam ken korak masta no hifa masta bahattani ekam ko aditta duos ama awhaggo suriha masta mimihum nagam fesh Allah subhanahu wa ta'ala mikam bayan korwa araf suratu ke satek fastolas timmana ayatu kana wahi korwa fani وَسَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ಖಂಡುಗೆ ಕ್ಯಾರಿಗ ಎವಾ ರಶಗ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ಅನ್ನುವಂಥ ರಶ ಖಂಡುಗೆ ಕ್ಯಾರಿಗವಾ ರಶಗ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ಕದೆಗೆ ಫಾನ ಎಬ್ಯಾಮಿ ಸುವಾಲ್ಕೊ ಮುಳೆಯೆ ಮಾನೇಕಿ ಬನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ಎಮ ಮಾನೆ ಕದೆಗೆ ಫಾನ ಎಬ್ಯಾಮಿನ ಸುವಾಲ್ ಕೊರವಾಶ ಮಾನೇಕಿ ಯಹೂದಿನ ಸುವಾಲ್ ಕೊರವಾಶೆ ಖಂಡುಗೆ ಕ್ಯಾರಿಗವಿ ರಶಗ್ಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಬಿಹೆ ಗೊತ್ತು إذ يعطون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إبامهم في هنيهن دوها مدوغا حد فان على دي بايغي غتوغاي الله سبحانه وتعالى إبامهم منبر كوربييه مستن يدوهوغا إميهنگه غاتا كاريان أن دوهيگه غتوغا إدوس وگنديه هنير دوس وگنديه ويوم لا يسبتون لا تأتيهم أدي إهن دوستوغا إبامهم كاريك مستك نادي هنير دوم ينني كاريا එනම් සෙහින්දුස්තෝගා නානගොත දැන් කලන් වහී කරවා ෆනි කදාලික නබ්ලූහුම් බිමා කානු යෆ්සුකූන් ඉෆදාන්නේ තිම රස්කලන් එබෑමින් ඉම්තිහාන කරෙවවි එබෑමින් ෆාසිගු කමට්ටක එබෑමින් ෆාසිගු කට්ට අල්ලාහ් සුබ්හානහු උරේදේ කමට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබෑමින් ඉම්තිහාන කරෙවි මිෆදාන්නේ කොමෙකස් මිහොන් එගොත හොනිහිර දුවහුගා honir duga kurin dajaha fanwata honir duhuga mastab hayyar kofa bahattafa ayita duhuga masdagam vesh
mi egomuge tere bayaku kantetta kuri goy Allah subhanahu wa ta'ala mi suratuga e kantetta hingadiya gotun e kadanga bayan ko deva fe e qawmu golunu tim battarege bay tim battarege bayaku mi masalaga akamuga mikamuga honihir duha meduga kantetta kuri tim battarege bay e qawmuge te tim baawate tim bayaka baawegen dia mistak ege terin ebbayaki mi e amal qurami hu manike honihir duha nukumefa mastan hifa hayjar qurami ismi hu mi ebbay minu ba amalta quramun dia bay ane bayaki ekanta nukurashe bone ti Allah subhanahu wa ta'ala mana korawa fa kameke tikal nukurashe bone ebamiyun ekuramun dia gos ba amalu huttu mattaka egawmun nukuin hiyo rangalu bay em ebbay ko kanta qurani ane bay ko minu kunnani eka mana korati nahadash Allah subhanahu wa ta'ala nahi korawa mana korawa fa haram kameke ti tikal nukurashe bone ebamiyun nasiheddi wawdu dinu mattaka nukuin bay timmana bayaki ai mige teren evves kolaka nudabay enu ba amadun was kurabay adi ya kiga e boduwegenwa munkara nubaka huttu mattaka nunukunna bay man timanna mena komwa behe kamin hi ei emihun enu ba kantutta kon emihun tibedane non eje Allah ge kofa annande em timammen ekama kale visnu dana me emina kanasehete visnu dena me timammen tibeni migotuge egoto bana bay Allah subhanahu wa ta'ala mikam bayan korwa wahi korwa fani wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida ema adi haduma qurashe e qaumun nukumegin ay bayaku mi timmana baminga wahaka timamenna kobwa behekamin hiye bone e nuba munkara feturemun e kanta kuramun diye rekal huttuwa masake nukuri mihu emihum mi budani e kantatta huttuwa masake korami hunna dimadan ebamihum bunikamuga lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida ki kurange ti ebamihum ti nasihetta denti bekaro kamake ti ebamihum nasihet dinu makiti ei ebamihum nakiyai Allah subhanahu wa ta'ala ebamihum halakura wafane nuwata wargode wenwa adabakum Allah subhanahu wa ta'ala gendawam befati bayke ebamihum naki ki kurange emihun nasihet di emihun nang me ane emihun emi ekora kanta huttuwan inzaru di fada kanti koraniki bekaro kamiketi he migota buna bay ama Allah subhanahu wa ta'ala ebamin gawa noni bayan korawa ehinduga ekal hiyo rangalu mihu enuba munkara nahi kurmattaka noki mihu emihun mi bunani qalu ma'dhiratan ila rabbikum ebamin jawab ga mi bunani timammin egotan emihun nasihat teriwani emihun nami inzaru deni ei ma'dhiratan ila rabbikum ei tibamun ge raskalan hadratuga uzur veru mattake ika visnawadawa mi algon men hagigatuga hewkankam goalanje nubakanka nahi kornje sawak mi ebbenu mi Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga uzur veru mattake mane giyame duhuga suwal korevene mujtamai terega gaumege terega nubakata kore mundaruga ekan huttu mattaka kitto kuri ekamattaka timanna uzurwe mane timamme uzurwe ru mattake wal'allahum yattaquna debamun taqwa weri veto emiya timamme emihun nami nubakanta nahiko heukanka mi amur kura sawbaki mi de sawba hori ekkamaki Allah subhanahu wa ta'ala hadratu go timamme uzurwe ru me timammen ge dawru timammen ada kofika timammen ge zimma timammen ada kofika Allah subhanahu wa ta'ala hadratu ekamat timammen e uzur khushelume anikkamaki faharagge ege tere miheka visnigen heo visnigen emihunna maneke emihun ekam hutta datoy ebam taqwa veri vetoy komekas mi timbamin ge gawmu mani timbay mi gawmu ge tere gulemu midiyai ebbayaki ei enuba amal kuramun yabay maneke hukur duwa maneke honihir duwa ha meduga honihir duwa hoge hurmen nagali mihu mastan hifi mihu anibbayaki ei eka nukurashe bune emihun inzaru de ade nasihat de mi ade nukuim bay anibbayaki ei migid mi detere ekkol kas mudami hu maneki e nuba amal no singa bay
adin fadain enu baaka nahi kurmattakaves masake nukurabai emen komekas Allah subhanahu wa ta'ala ge adab ahin dolgon visnawalaba warugod vegemba adabe Allah subhanahu wa ta'ala ebam huna fonuwe Allah subhanahu wa ta'ala wahi korawafani falamma nasu ma dhukkiru bi fahe timar raskalange ebam huna haduma koddiyo mattaka devunu kantatta ebam handanatta di hinduga anjayna alladhina yanhauna 'anis su timar raskalange najaa korevime salame korevime kombaito innu baakanta nahi kurimi em Allah subhanahu wa ta'ala salame korevi kamuga ekalaanga bayan koddeva fani kombaito innu baakanta nahi kurimi mana kurimi nasihat de nu kurimi emi timar raskalange salame korevime wa akhadna alladhina zalamu adi timar raskalange aniya vervi mihun timar raskalang hippevime bi'adhabin ba'isin boduwegemwa me ane gadafada wegemwa adabukun timar raskalang hippevime bima kanu yafsukuna yadamihu fasigu ikamattake konkal adabito midekkevi falamma atau amma nuhu anhu fahitimar raskalang ebamuna nahi korevi kantakan ebam aragen hinduga qulna lahum kunu qiradatan khasiin timar raskalang wahi korevime ebamihuna tiyabamihun derawe nikameti wegemwa rama makunta kabash Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun rama makunta kigge sifayen ebam badal korevi al misnawalaba mi Allah subhanahu wa ta'ala em Allah subhanahu wa ta'ala mi ayat takuga bayan ko deba fani debay ge wahak kurim bayan mi digot ekawmun tim bayako nukume tim watteregge bayako a nukume enem Allah subhanahu wa ta'ala bayan ko deba fani ayat takuga konkametto bayan ko deva fani e nubakanta nahi kuran nukui mihu timara man ekalang salame korevika e nube amal kurimihu ekalange azabu eban rama makunta ka badal korevika enum stimmana bawatuge mihu Allah subhanahu wa ta'ala ne kiritu qur'an ge zikr kurawafa ilmin bayan kurawafani ebamihu nubakanta nahi kurmun durwiti ekamuge matin ebamin handanatta diti Allah subhanahu wa ta'ala ebamin ge wahakawas handanatta wale vikam mane ki ebamihun nake em tafsirul men bayan korwa fe egawmun hamaikani salame vi bayki ei nubakanta nahi kuri mihun ekani kam ane bayil men bayan korwa fe Allah subhanahu wa ta'ala e nubakaman nara ganna mihun navse kalange afu koddebwa ebamin salame koddebbi kamuga inamas Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ne emihun ge wahaga zikr korawaf him ebamihun hiyokan ka mana kurmun durwiti ekan kamatin ebamihun handanatta diti Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun kamatin bismani handanatta la waf ebamihun kinekam biki nengi kalang bayan ko de waf ekalang bayan ko de waf ekalang salame ko de bi bayki yei enu bakan ta nahi kuri mihun kam komekas ebamihunge tere kuriga bayam diye gota ane dos viruga mitibi ane ebba mitibi rama makuna badadu mitibi komekas mistakun ane duwahu duwalo gadiga nukunyiru hindunu gadiga ebamu nukunyiruga ebamihun nakane insana hus rama makun fennan maneki badal nueti mihu rangalo mihu nukunyiruga mi fennani efada mismihum mi fennani ilmeri bayan korawafe komekas ekama ajab wege heo rangalu mismiho rama makunuge sura badal nuwe tibi miho emiho nukun hinduga e rama makunu ta gotuga sura ga tibi emihun mane rama makunu gota e sura badal kurewunu mihu echita e rama makunu ta ngais emihun gang basbala emihun ge aila mihun kan echi denegen kamuga manki mihun enam Allah subhanahu wa ta'ala emihun ge uluma kuriha kame rama makunuge suraya sifaya rama makunuge tobiyatan ekko badal kureve ehindu eheo rangalu mihu bunikam gave timammen eka nahi kurim non heye kiyevehiye mane timammen eka nahi kurim non heye ehindu etaketi boja hali kam gave ade timammen mane ki nahi kurikam aduive ehenna moes rama makunuge suraga sifak komekas tafsirul ilmin bayan korwa fe tafsirul ilmin genwa fe egotam Allah subhanahu wa ta'ala egawmuge haddihas mihun ge sura ekadanga badal korebikam haddihas mihun ge sura egota badal korebikam ga rama makunuge suraya
adem fadan ibn abbas adem fadan tafsirul min tiren qatada rahimahullah min bayan korawa fa gotuga ege terega vi zuwanu Allah subhanahu wa ta'ala ebamihunge sura rama makuna badal korevi kamuga adem fadan ebamihunge tibi doswi muskulinge sura Allah subhanahu wa ta'ala uruge sifaya badal korevi kamuga kome kasmi de adabu Allah subhanahu wa ta'ala yahudina not banu israil ge mihuna devvikan ahar minna ehin ayatakum war saaf ko fennanga ben Allah subhanahu wa ta'ala ebamihunge sura rama makuna adem fadan uruge suraya badalu korevi kamuga enema swalaki emihunge nasdu demigen aatu agum fudan suwal ehim vejjiyam insanu ge terem bayako rama makuna viye ehim vejja emihunge naslu egota demigen aato miharwes rama makuna ge tere gulene to emi mane ki e naslu egota demigen ais nabiya sallallahu alaihi wasallam kibami kama behegotum hadithen asfave e naslu egota asfa nuwa kamuga migotu imam muslim abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu kibari riwa korwa fa hadith gaskwani miya pais rasul sallallahu alaihi wasallam idanna Allah ga rasulaye ahar binna mihar mi fenna arama makuna adi urakiyei en aslu hejiyei en aslu to en nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith fu korevi inna Allah azza wa jalla lam yaj'al li maskhin naslan wala aqiba ham kashawrun Allah subhanahu wa ta'ala e sura badal korevunu mihunge nasle adi emihunge fahun emihunge darifas kole Allah subhanahu wa ta'ala lawwafa nuwa kamuga wa innal qiradata wal khanazira kanu qabla dhalik ege kuriga wes mi bamihunge sura rama makuna adin fadan ura badal kurumge kuriga wes Allah subhanahu wa ta'ala lawwafa wa makhluqi ke ei rama makuna adi ura kiye me kurim isve hamekani bamihunge to badal kurawuni embe bayin ilmerim ane hasaku abdullah ibn abbas na fada bekal bayan korwa fani ebami hu dunya ge tibi tin duhu kamuga rama makun sura badal korewun adiyam fadan uruge sifaya e badal korewun mi hu dunya ge tibi tin duhu kamuga ege fahuga ebami hu eggot kabes nukan noboy kamuga uloni ege fahuga e mi hu marwegen diyei kamuga mi hu ge nasle asfa nuwa kamuga Allah subhanahu wa ta'ala mi hadisa suratul baqara ga wahyi ko rawafe kala bayan ko dewafe kala wahyi ko rawafani wa laqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi as-sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin adi hama kashawarum wes tibamun ingeniye mane ki Allah subhanahu wa ta'ala mani yahudina banu israil ge mi yahudina mi wani ango af tibamun ingeniye tibamun ingigem wane alladhina i'tadaw minkum fi as-sabt tibamihum ge tereng konihir duha meduga haddu fanala die mihunge wahak ebamuna kantatta vigo tibamuna ingeniye faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faitimar raskalange ebamuna wahi kore vevime tibamihu rama makunu taka maniki derave nikamit vegemwa gelligemwa rama makunu taka buma maniki timar raskalange ingevime komekas mi hadisa migota Allah subhanahu wa ta'ala miwani kirit qur'anuga bayan ko devapa migotu malgon menne ingenda emme muhimmo e faida ki mi hadisain kyokan kam amuru kurma dubakan ka nahi kur ei algon me giteren komme miha koes emiha ka kuladana vi minwarakum kuran jehe kamekka hagigatu ka kamiyaba ekan kan dibene bayki ei kyokan kam amuru ko dubakan ka nahi kora mihukan algon menna mi hadisain ingin ebad hamekani nubakan ta nukurima hamekani hisab fuduniyen algon menge mujtamata uge tere algon men rattauga nubaakadita kura kamu gawaninam emiyaka vi gotakum ekantan huttuma kiyai algon men koranje kam me nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kaswe tibamu tere emiyaka nubaakam fenijja kamu gawaninama atun ekan huttuma koladana wegen wa mi atun ekam huttuwash ekam koladana wegen nuwa kamu gawaninama dulun ekam huttuwash mane ki bunash ekam nukurash nase desh adime pedan ekam pese kon mi egota nukurwe kamuga wani nama hitum ekam mana kora hitum mana korma ki kamuga bhaveri nu efada mi huna duru heli ittibaw eye iman kamuga emme koda min balki ehmi ma algon menna mi hadisa ngin ebade nubakam munkaraten anna hinduga manekin ma baygetere feture iruga Allah subhanahu wa ta'ala hamikini salame korwa naja korwa bayki ei en kantata mana kora mismi ekan kam aranu gan ekan kam mana kuramismi ekam ga nasihat terewami
එහෙන්කම අල්ගොන මේ අබදුස් කුරංජියේ කම මේ එගොත නුබෑකමෙන් අල්ගොන මේක මුජ්තමාතා තෙරේ ෆෙතුරේ කම ගවනීන අල්ගොන මේ නබී වරක් මොකමේ මනාකුරු අදින් ෆදාන් හියකම් කම අල්ගොන මේ අමුරුකුරු අනික් කම කි අල්ගොන මේ මේ හාත්සයන් දිහ කොද්ද අනේ ෆෑදා කි අල්ගොන මේ ජෙහෙක kuriga bayam vedi gota anikama ki algon men de ko janikama ki mi faida ki mi Allah subhanahu wa ta'ala ei muhlatu debba farate ehennama ihmadu odigin wa faraten non ekalang galota kunna muhlatu debba farate emihun rujuwa veto hiyo visneto ekam ge muhlatu debba farate ehennama se ekalang ge ihmadu odigin wa farate non Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunge ibba kansta pura baige uquba ekadange komistum ebami na devwan em ekadan ihmalu odigena nuane nubami maniki nuba kansta pura mi hunge nuba kansta kanu juke ihmalu odigena nuane enam sekadan muhlo devwa emi huna hiyo visneto emi hiyo magar rujuwe embori ahadit em Allah subhanahu wa ta'ala mi qawmge mi hunge sebami nuba kansta puri tanun ebami hunna azab devvi kinu एक बदल का अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुहलत देवे भी हम एवं एबुरी रुजु अवे एबाम के तेरे का अल्लाह सुब्हानहू व तआला देवे भी हियो विस्ना देने बाय को देवे एहनम सिहा व बस एबाम होना हियो नुस्नु अल्लाह सुब्हानहू व तआला हराम को रवाफा कंत तक अरागा तुमगे बिरु बुरी मिंबर एबाम होना एंगोगे दिया एहनम से एबाम होना एकं कम के एबाम अलेन नो एकं कम का फरवाले न पेट एक सोबं अल्लाह सुब्हानहू व तआला एबाम हो हिप्पे අනෙක්කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තෆාත් ගොග්ගොතු මිස්තකුන් ඉම්තිහාන කරවාකම් එබෑමින් එකලාංගේ කියමන් තෙරිවනි කිහා වරකත්තෝ එකලාංගේ කියමන් තෙරිවනි එකලාංග අංගවාෆා ගොතන් උලෙනි කිහා වරකත්තෝ එකලාං ඉම්තිහාන කරවාක මි හැමකෙන් ඒරුගේ එකලාං කරවා ඉම්තිහාන අබදුස් අල්ගොනමෙන් ඉම්තිහාන කරවාන මි දුනියවි හයාත් කි ඉම්තිහාන ගොච් තෆාත් ගොග්ගොතු අල්ගොනමෙන් ඉම්තිහාන කරවාන algon menge puri macca bay pahara hama migota migawmo mirashuge mi honna mi dimawi gota bay pahara algon menge puri macca algon menna warab bod manfaain hin hiwa kahal kantatta ekalaange mimbar korowa faani ehennama sekama kiyai kuddanu kame gotuga vedan haram kantatta kamuga vedan එහෙම එකංකම බදානල අරහ කන්න කමුග වනිනම හම එදනි මි ෆද මිස්මිහුන් එදියා පදා මියා එකී ගණික කම කී මෙහා ලොබෙතු අහුනා අෆ්තුන් එම් පහුණු කුතය ගොතුක පහක් කොල්ලානි හම එකනි මින් නුබාවගෙන් වා අදාබ් මි ඉහානති අදාබ කීමි හම එකනි ඒ උම්මත ખાસ කමෙන් අලගොන මෙන්ගේ මි උම්මතුගේ බයක වෙස් මි ඔකුබා දෙබවානකම් ආස්ෆෝ කොමුබාද සූර රාමා මකුණා ඌරුගේ සූරේ බදල් කරේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් තහුග ආස්ෆවේ बहु ज़माना आइस बायक अन्नानी कमुगा एबामियम फशुई फेरां एबामियम हलाल कुरानी माने कि फिरियन ना फशुई फेरां बेनु कुरमा की हराम कमे एन नमस ए फशुई फेरां हुद कुरानी फिरियन को तेरे बायक अदिम पदा बंगुरा एबामियम आम कुरानी अदिम पदा या एकीगा म्यूजिक कुले सामान आम कुरानी बायक अन्नानी अदि मिनु वेस एकी की मुंकरायत තෆාතු නන්නමුග රීති නන්ත කියාගෙන් එන ඒ චීත මිස්සොංගු තෙර තාරෆ් කො දිරුවාන බය පන්නානික මෙම මන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ග ખાસ කොතේ ගාස්පවේ ඒක තෙරේග මියන්නනි මි ෆෂුයි ෆේරාමා බංගුරදා අදින් ෆදා මියුසික් කුලේ සාමාන මියුසික් කුලේ තකිත ආම කුරාන බග ඒක නන්ත ෆියෝ එහෙ නන්ත උග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබෑමිහුන්ගේ සූරා මි रामा मकुनशा अदिन फदंग ऊरुगे सूरया बदल कुरवाने कमुगा बयान व्यासफोए अदि एबानु क़ियामत हिसाबा जिहिंदंगे गोतुगा वाने कमुगा हमें फौजमान नइस हिंगाने कंतत गोतुगा मन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस तहुगा बयान व्यासफो एमे हम नुबा कंतत के अल्लाह सुब्हान हराम कुरवाफा कंतत का अरा गतीमा मी उम्मतुगे तेरें बिस बयका अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम ए उकूबा मी देवन एमी पुरीगा इस कदांगे हराम करवाफा मना करवाफा कमक बनु इस्राइल के तेरे बयक अराग तुम कनांगे पूरी मत पूरे पे विनोते बैम के मच्चे फोनो भी अदाब हम इफद अदाब की उम्मत के तेरे में इफद कंत तक कुरान में के मच्चा कनांग फोनो वाने कमगा
मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर दे आज दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगोन में नकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला तपवा वेरिवे आज कलांगे अमूर पर वाफा वतन उले बाई कम अलगोन में देवेवो आज फदांग कलांगे नहीं पर वाफा kan तक दूर हेदिवे एक बावा बाई कम गा देवेवो आज अलगोन में नकी हेव कम अमूर पुरा आज नुबया कंका नहीं पूरा बाई कम गा अलगोन में देवेवो आज अलगोन में नकी दुनिया का विस कामयाब आज खुरवी हयात का विस कामयाब बाई कम गा कलांगे मिवर पर वेवो इरादा कर भी हम इंशाअल्लाह मादमा इतुरहिम हादिसा का बदल कोलान सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारिक अला नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।